Nimesema niko na mkubwa, nitahada kwa yeye ndio ajulishe wageni. Karibu madam. Madam, karibu. We are very much grateful for this chance you have given us. Na pia watu wa Githunguri na watu wa Kiambu wamefurahia kwa hii police station na all other projects zenye ambazo ziko on the streamline na zile ambazo mmezifungua. This project I believe is for the police na ingekuwa mzuri the OCPD aweze kuongea. Thank you so much. Ningependa kuwasalimia nyinyi wote. Amjambo. Kwa niaba ya mheshimiwa wetu nashukuru sana kwa hii nafasi kwa kuwa siku ya leo tumekuja hapa kukabidhiwa hii police post. Tunashukuru na niko na my senior officer also the area OCS Kibichai ambaye ndiye anasimamia pia hii post. Pia nampa nafasi aongee, alafu nipatie siku komanda aweze kumkabidhi mkubwa wetu DCIO pia aongeleshe. Our MP, Honorable Wamushomba, and all protocol observed. Habari zenu? Kwa majina naitwa Cecilia Mudhoni. Wengine hapa tumekutana na wao. Mimi ndiye OCS wa Kibichoi na tumekuja hapa tukiwa na furaha sana. We really thank our patron here for the good work yenye ametufanyia. Hata nyinyi hapa Kiabororo mmejua ile challenge tumekuwa nayo. Tumekuwa tukikuja all the way from Kegumo kuja kuhudumia nyinyi. Kwa hivyo the services zimekuja karibu na nyinyi. Hamtakuwa mkichukua pikipiki ama sisi kutumia fuel kubwa kuja kuhudumia nyinyi. Ile kitu nataka kuwaomba tu ni tushirikiane katika hii security. Minus nyinyi hakuna kitu naweza fanya. Wale element ambao wanasubua, leteni information tuwafanyie kazi. Kwa hivyo ningeomba tu tushirikiane na tumeshukuru sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Mchomba, bunge wa Githunguri, yangu itakuwa machache. Mkaribisha bwana DCI. Unajua sisi AB tuliungana na hii watu, tumepaki wachache, so tunaongea maneno machache kulingana na kazi. Asante sana mheshimiwa Madhe wa maendeleo. Hata kabla sijaenda mbali sana, nataka tu kuambia kuwa muko na bahati kupata mama ya maendeleo. Kama angekuwa ni wa kukodisha, tungechukua kwetu huko angalau miezi 6 atutengenezee maneno. Lakini nyinyi wenzetu hata tunawaonea uivu, muko na yeye miaka 5. Tumetembea naye, tumeona uzinduzi mwingi. Hapa ni ya polisi. Sisi pia tunashukuru, si mara ya kwanza kufungua. Iko nyingine amefungua, iko hii. Hata tunaomba pengine kama sisi tuko kwa oven nyingine huko ataangalia. Ama Madhe huko nasema tuendelee kuchemka. Lakini hiyo ni mambo hiyo ni mambo ya siku nyingine. Tunashukuru tu madam Madhe vile umetusaidia na hii na huu ujenzi, na pia kujali watu yako ambao umeletewa usalama karibu na nyinyi. Maana bila usalama hakuna maendeleo, na mama Madhe ni wa maendeleo. Sasa kama hakuna nini, si atakuwa ni kama hakuna kazi anafanya. Kwa hiyo madam, tunashukuru na Mungu akupe nguvu uendelee na kazi hiyo na msukumo kama huo. Tumeshukuru sana. Mungu akujazie na akubariki na akupe nguvu na ujasiri ya kuchunga hii watu ambao walikupa kazi. Kwa hiyo machache tunasema sana. Pengine behind the tent tunasema asante, na hawa askari mteletewa hapa muwatumie, lakini
lakini sio watumie vibaya. Watumie ndio usalama uweko, maendeleo uweko. Madhe akija hapa aone sura zinang'ara-ng'ara. Asanteni. Tumeshukuru madhe. Ate moiga atia. Ni moigwa gendo wali keu. Ai mutiko nyitaga. Ate moiga atia. No gejero ria moiga. Uka haha. Tamunegere microphone igyo ria twatuika. Yanegero microphone tuigweka atumana mwe. Etarakiaria. Hello? Ehe. What is happening? Post no twade kero. Atende. Post enore. Kupe odara wenga. Adiga yesi uka kuti odara wenga dera ko kuti. Very good. Ni ayo kanyamu papa. Uka papa kona kira kanyamu. Ini. Ejo ira kaniko ke mana batana ko. Ametumia ile koja tu watu ya. Wewe muthomu muno. Ndĩrenda mũtumia wa gũkũ itũra ũkũnjĩra gwathiĩ atĩa. Ũka mami, ũkamũnengera microphone atĩ gwathiĩ atĩa. Twaigo maendeleo mega mũno nĩ mheshimiwa witũ ũyũ twendete mũno. No rĩrĩ nĩ tũkũreherwo thigari haha, andũ a Kĩamũrũngũ tũcihũthĩre wega na tũkorwo twĩ hamwe nao mũno, no ti kũmarehagĩra maũndũ matarĩ mega, tũmarehagĩre maũndũ marĩa me mega. Ĩ tiguo? Na ũguo nĩguo mũthuri ũrĩa eka atĩa atwĩra. Tondũ tũgũkorwo na Nakwenda kuga mũthigari. Aca ndũkenyite kanyamũ nawe ũthiĩ ũkanyua ĩni. Gũtirĩ jeshi aigua ũrĩa gwathiĩ. Jeshi. Ũka ũnjĩra ũrĩa gwathiĩ. Kaĩ madara-inĩ maya Ngai. Gũtũgũta. Aya moiga atĩa? Gwatuĩka atĩrĩrĩ, jeshi yambe ikare ibari tondũ gũkũ thayũ nĩguo ũrendeka. Na nĩguo mathĩũka-rĩ, agakora maũndũ mega. Basi. He andũ magweta jeshi. Wewe waruta ciaku mũkĩre. Matinagweta jeshi. No nĩ njũĩ nĩ kanyamũ kwenda watoka nduma gũkũ. Kanyamũ kwenda Ngai. We, ũka. Waja nĩ wandirikania ũka. Hĩndĩ ĩno ndĩracagũraga anake arĩa ngũtwara handũ mathiĩ meke atĩ marĩ wega. Ithe mũtiranyita ũrĩa hathiaga? Ũyũ ngĩmũtũmanĩra ngĩtũma Ngarũiya nĩguo. Ngĩtũmana ũyũ agĩrwo atwarwo hamwe na anake 103 arĩa tũratwarire Mĩrũ. Akĩponyoka agĩthiĩ thara-inĩ. Rĩu Ngai nĩendehera harĩa. Nĩ mũkũhe mwana? Njĩrai, nĩ mũkũhe mwana? Nake? Kware kũrĩa ndwaraga? Nĩaigana metĩkĩra? Rũgamio haya ndũkona. Kana wewe tarara. Wewe uone kwa Ngai ekaga. Ada yagera kumba soka. He's very handsome, isn't he? Very, very handsome. Very good looking. Hana mweshwone. Gina size. Gina size yeo. Nĩmũtumia ũrĩkũ tigithia. Kana Rexona. No tigithia. Nĩ kĩndũ kĩega. Na nĩmenya na bako ciothe ona iria ici citarega. Nĩgetha twake borithi. Nĩ mũraririkana yetũtanĩte gwetagwo kwa Kĩhanya. Kwa Gathaiya.
nĩ mũraririkana rĩrĩa ndoigire nĩ ndĩraka borithi ĩno ndambĩte ngathikĩrĩria athuri a gũkũ na athuri a gũkũ nĩ ndĩmũhete gĩtĩo mũno tondũ rĩrĩa ndekire mũcemanio wa athuri gũkũ rĩa mbere